dia berani tos deh.
kayak mami gitu.
Kami sholat dulu ya. Ini kakak, kita kalau mau udah sholat tapi jangan minta buka
silatun min awwalin wa ashabihi wa ashabihi samu'ni wa wajhi la baridi wa lakati kami qabla zalika wa kami sirna laili wa kami wa Quran
Ngapain? Makanya ngapain? Oh, udah diam. Ke mama itu tuh, di luar sana.